tubaye ikaze amakuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane muraba agaciro ugakomeye cyane by'umwihariko abafana b'ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu bahaye ikaze kuri icano. Iki kiganiro kirabareba, ikiganiro ni icyanyu, ikiganiro nimwe kigenewe. Twizere ko mumeze neza abaherereye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, hanze y'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze kandi muri abantu b'agaciro cyane. Ikipe ya APR iri mu biganiro na rutahizamu w'umunyazimbabwe w'imyaka 27. Wakwibaza ngo ese ninde, ahagaze ate, yakoze ibiki, afite ibihe bigwi, ese bimeze bite, ibiganiro bigeze? Ibyo byose ibyo nje kugenda mbabwira. Icyo ngusaba ni kimwe, no kubanza ugakanda subscribe. Bose udufashe dukande subscribe twese, ubundi ibintu bigende neza cyane. Twiyemeje kujya tubagezaho amakuru yizewe, ya makuru azira ibihuha. Iyi cano nta makuru y'ibihuha uzayumvaho, iyi cano uzayumvaho amakuru y'ukuri. Hari igihe ibinyoma biza ari byinshi bigeze muri iki gihe cy'amatransfer, ugasanga abantu bari gutangaza inkuru zitabaho, ariko twiyemeje kubagezaho inkuru zirizo, inkuru zizewe, inkuru zigaragara zifite n'ibimenyetso. Ikipe ya APR nyuma yo kubona ko ba rutahizamu yaguze batari kugenda bitwara neza, iri mu biganiro na rutahizamu w'umunyazimbabwe nk'uko nabibabwiye. Amazina ye bamwita Zenge Baranda Kenda w'imyaka 27 nk'uko nabibabwiye. Uyu musore ikintu cyantangaje ni kimwe, ikipe ya APR ngo iri kumurwanira na TP Mazembe ari mu gihugu cya Congo, ariko ikintu gitangaje ni kimwe, uyu musore akina mu ikipe bita Harare City, bose ari mu gihugu cya Zimbabwe, nyine umujyi wa Harare, murabizi niwo murwa mukuru w'iki gihugu. Uyu musore yifujwe n'amakipe menshi, ariko ibyo ngibyo si byo wakangisha. Turabizi ko ikipe ya APR yagiye igura abakinnyi benshi, bavuga ngo iri kubarwanira n'ayandi ma equipe kugira ngo wenda ibe yakishyura menshi cyangwa itwara umukinnyi vuba. Ariko uyu mukinnyi, ikintu ikipe ya APR iri kumubwira, we ari kuyibwira iki? Ikipe ya APR iri kumuha ibihumbi 60 bya recruitment. Uyu musore akabitera utwatsi, akavuga ati rwose muruzuza 80. Uyu musore ikipe ya APR amakuru mfite nuko yari yamwemereye umushahara wa miliyoni 2.5. Uyu musore aratangara rwose, aravuga ati reka muruzuza miliyoni 4 kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ariko ikipe ya APR, ku makuru mfite, ikipe ya APR iri gushaka kuzuza miliyoni 3. Uyu musore atazifata bakimukira ku munyazambiya, nawe ngomba kuza kubabwira mu kindi kiganiro. Ikipe ya APR irashaka gukora transfer zayo yitonze, amahitamo meza, kugira ngo itazisanga yaguye mu ruzi rw'iti kiziba, kuko imaze imyaka 2 igura ba rutahizamu bagera mu Rwanda tugasanga nta kirimo. Ikipe ya APR irashaka kwitonda kuri uwo mwanya wa rutahizamu. Abantu mwakurikiye match za APR zose mwagiye mubona ko ikipe ya APR irakina, irataka, irahaga, ariko ikabura ikintu kimwe, rutahizamu. Rwose rutahizamu niwe muntu ubura mu ikipe ya APR, niwe muntu ubona ko akenewe mu ikipe ya APR kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ariko ndagira ngo abafana b'ikipe ya APR mureke twiganirire. Ikipe ya APR urabona transfer ikora zihwanye n'ubushobozi bwayo, icyo kibazo ntakibajije. Niba ati ikipe ya APR, ikipe twubaha, ikipe ikomeye, ikipe ifite ubushobozi, ikipe ifite amateka, ikipe ifite ibigwi, ikipe ifite igikundiro, aba bakinnyi igura bari kuri uru rwego rusanzwe, nibo yakwiriye kubigura, cyangwa ikwiriye kugura abakinnyi bakomeye, ikamanura ibitwaro hariya ugasanga igatitiza umujyi, igatitiza akarere. Ariko ikipe ya APR rwose usanga iri kwigura abakinnyi tutazi, abafana bakavuga bati ikipe ya APR gerageza ugura abakinnyi bazwi, gerageza ugura abakinnyi bafite izina, abakinnyi bafite ibigwi. Ibintu byo kugenda ukagura abakinnyi b'inzaduka cyangwa ugasanga abakinnyi bawaya basanzwe, iyo ngiyo si APR tuzi. Ndabona kubabwira ikipe ya APR ya 2004 2005, aho ngaho iyo kipe ntabwo igiva umutwe. Umuntu wese wayirebye rwose yabonye ikipe ya APR iri kugura aba bakinnyi,
ntago ari ibintu bihura.